Yenya Berima Prince Esiedu na hotedin Chilki Prince Esiedu Chilki hotedin Akwaaba Akwaaba Eja you eja de emu wadodo and yeah good manager for Afriyie and afi Nyame Asare good Onyankopon pa ne ba artist artistic director de ma Afriyie na afi mami de me Afriyie ni mami wa hu me pa cho you Afriyie ni mami ni papa na da no ye ba no akotofam ho me nka hwe me ya de amekasa me nka bibi na okrefon ko kufa dua ni meji ma se ba di kaka kire won awonu yam adi kaka nda no me ka wan fi ho yo okrese nye mi twa futuala muni ekrechi sabi ni sente ni wa chire die yo mbe ni ekebie ne yo enti me da mo ase na cheki etren Onyankopon adom bibi aboko good wona we managing director and director de ma Afriyie na kwantu no me pa cho you so far how far midi kan chi ampanfa ogusu etie ye nchi akese nkoma okuapehene okay osiade ye kwasi akufa oto so ebiesa nchi ankoma edukom hene osiodumja otutu abebio Onyankopon sha ne pa a opempem ene ahemia ene ahempon nyina awo okuapem ha weso ye mu pa market women just say obibia nchia enkoma on na so far no akwantu no yeguso pa o hwe jumedia artistic director edin fm emu rehearsals emu research edwuma de ebo na Nyankopon nchaade yemba bia na yenya bia no obo ne homoden obi ohwe show ni bia beja atum se oya de papa na nya aka votes sense subio missy eban say performances abiawan obo ne homoden papa na nya aka votes enti yesre okuapeman Eastern region na Poe mantem ha utie fi kwawo wo koforidua wo ochimemo asamankese Obin Elvis Elvis Onyankopon shane papa asamanfo yegusu etwen anim o wa hye yembo bi yegusu twen won okọ krobom tese bebia wa pie mantem ha de yeresre obia emfa ni vote eden embra na hincha one de yereba happy Eastern region eba haya. You speak with confidence. Oh yes. How confident are you? 100%. Okay. The girl is good. Oh, is that actually me share personally? I think I was there. That I be share no. I did the MC for her, and me now ding the pace, the style, ne kasa ni ade. And me just say yam we ana mana. Na ebetimi akonkan code na ye be vote mpacho sisuna amanfo enti me pacho vote no o pese on vote ya wan kasa pese on vote ya star 713 star 13 hash na wa send ya first 5 beba ye ni hobby wa press 99 then wa call the next stage ye na number 6 Afriyie yesi oye Afriyie wa be yie into be di yie enti no sa na vote netenen na management adre ho se yere kan yensi kai na abria no na ye dia bulk voting enti ore send sika ama sa number eno pe na official number ye di sika na faso number ni ye 055 482 9429 0554 829429 dia ebebaye Celeste Hamilton. Afriyie need full name ye Celeste Afriyie Hamilton. Okay. Inti ube hun Celeste Hamilton. Celeste no. Now obi di ti ya go kan na say why go kan ne de ne ye CELEST. Me pacho Celeste Hamilton. We no go trauma Diana Hamilton. Good. Inti that procedure no some boss you why? Good. Se wan kasa revolt ya star 713 star 13 hash.
na what you see option 6 din a ewo ho eye Afriyie na emo management decision aye ne says ne be ma yen vote na kwa anim pa no ye na ye sende kakra ye wo no abasa number yi so eye 0554 829429 0554 829429 din ya be ba ye Celeste Hamilton. Okay. Yeah, how many months or weeks was you? Sorry, how many weeks in here? You try 8 weeks. Okay, I remember come artistic. Yeah, artistic. You try 8 weeks. Artistic, but your mama can suka krana. You try 8 weeks. Our house name. 8 weeks. Yeah, quite 13. You try 8 into a car 5. Okay, 5 more weeks. You say. Okay, say the baby. Oh share Afriyie any performance na dey now. Which me a share yam boss e kwap man ne appointment yam for your into say feed. GM bin mayache. Okay. Ye bia ye do biba. Ye do biba so hu sunsun e dey omuntem. If it die chem say Celeste yakọ GMB. Ya ka say obia bin wa no nim dia. Celeste ni pa make say uni ni ye ejuma umbreda. Obedu ono nim do ohwehwe. Oh, yes say ni enyo. Say ni matro ato onom. Odwen ho sen. Ye ka adwen bompe. If we work 30 minutes, 1 hour, 2 hours, no. We work 20 minutes near we. The castle be in my depa. Celeste number 1. Okay. Oshe more contest na. Why pa nanka munyanka ni mani yanka unfree mu na Afriyie nya kwa ni first. Hey. Why ni nya yanka be free mu. I don't know. Munyambu ya no. I can see. Na ye obi fi mu a. Ni nkuku de epese no mu na si eni ehu say okay. Also ya o de so ye de yen hwe de waben that dey yimo nti na obi ama hu say World Cup we enye Argentina anka Ghana fire nti na Argentina I was I can see okay was am ne hwe nkofo hwe okay nti no omu say okay we nkoye nti njama amanfo no na omunye selection ne maye okay o modern board ube kwa anim okay mama bisa madam we ye Afriyie ni sister wa hu nto yo ati pacha me ba okay no one kia enini mobi a abegin konimu a one kia Afriyie le nyami esite no kwale de se abo etepa abo moyemodin eno hu se enka makoso mo modern bolie abegin koni okay enso ka como etene how ma di vote okay mani se ke last week can baby Afriyie be fla but enebe klemala ka unia keka kresa onwura chiki aka maraka twa be keke akropon sa wo krea akwapim no fa ni sebinyo latefon ne kakre okresa so ne kakre no ente ne kamo okresa ne ka latefon so ne ka no kreomo bo kemiri ate oka yo ekleama me pe ni chow ne lie dia ni efe ni bi mo ne ayeli ne Eastern region pe eno hu ene pe ni chow ene pe vote nem ne achu ahinchewa ne be Eastern region me aka klewlele mo ke se ma ke krobo nso okay krobo ha okay nke moni buto no ni wura mo ke se moni nso na poto mbre mo ani wa na krobin ipanyepe Afriyie eje edukrum se in stand ke ha Eastern region lo apanyepe nyechuo pe nye vote ke ha Afriyie ne ngo crown or keba Eastern region nyechum yo ye beda wase am say baba say be ba wo so no yenko Afriyie maame so mama etisen yenka tree ni na amanfo ntiase ni wi ana fe ye de okre na abem ojo oba no performance no ne ade ne ba bia bedu ya eni da so bi ni nkranhye bi ho say Afriyie be kodanim eni da so ho pa ede ne ma onya sa eni da so no de bia mi TV3 ho enti de ekoso nyina me de mani hu enti me hu se me ba no obo ne ho moden ne pa bebre woni mu a ode ba bonten
nti wa obe vote ama ne bia nya de a wa say usika ana say usika no wa hye egu enfa so bebre beba so nti mi wogidie say ye vote ma akola na ode nipa beba ye kuro maybe sa chiki dance na maybe sa chiki me misao say anye bia me say me kwa asore da me ware say methodist for correction omoto ya yiwie na omtisa akase ne wom no nketwa na ma me nso me fa na sa unyamwa bi fa busuamu ne ade ne unyamwa bi fa bi ade ama yenua ba no oh me busuafo mo aboa me papa okay yenye busuani fimu na afofo so ne ade omo boa okay sade te dia catch om say aka na watwe num na ya wie baby adun de ehia bosi abokra ai mefikra om catch om nti me pa omo chew me busuafo ne me nanfofo nyina enne titriw mikuro mu henene aheme ano omo ayade papa ma na ayefe papa me do mu nyina se wo ka okrom no ye hefa mi fi adukrom okay nti adukrom fo e besere Dr. Aferi num Dr. Set Kuminum wo pampim num wo jaji abo num na tete bia omu nyina mom homre so abontindom hene omu nyina mom homre so na ahase nyina omo no mu kita yemu nti omo ayade pa na mom no de aka na do say Yesu Kristo kan na ye na akuapem ahema nso so ase pa akuapem dana ye lunch no kwa omo yade wo hwe omo yade pa Akwaaba nana Akwaaba no mo yade okay omo yade nti ye do mo ase na mom de aka no afi na yedu okono nti no aka de aka ye beda wase ase na beba Facebook abaken kan kakra na kra wo so nka bi yo na me ko bi na nka bi de yesi aresre na yesre ba jo din ye den ba jo from Allen ba jo kakra bi nka Alice so o ka timo so o bo homo den o ya me sha papa nti kakra ba na obeka na ye de asre vote ama union we de asre na akwesa aseme ma ya bawo akropon ha yes ready ama safuria nti we de asra ma Afriyie good empanyufo se your food yapa ene epia no ena enkan no nso ye pa obi ama na te abusua no oman animu a ye yidi odi mu ne de na no atew correct na no hunti se ye tumi ayi Afriyie so mra me di animu a se ye tumi Afriyie a ye nse esika okay ye tumi Afriyie a ye nse yakrabo na no hunti ni amesre ne se obi biara wo sempo ana kapre odi ahye na daka mu di twen se bronya beba mane di odwura ebeba mfa nche mi odwura ebeba na kire se odi age nani no sabre yanko ni mienu nyina so odwan ye bo fufuo free nti no wo diska no toma na obedi fufuo no bia sapepepe anu nti yesre enkotodwe gufam ensa dansa yam sadia odi kankan aye no chese na anu kwasi ade ye atwam yi e ka asema na nka ye ba fie ade pase nka ye san de ba fie abra ye betumi aboa amana te omamu ni nyina anim anu nti efiri nketo enkola no ko kampanyimfo ne ahemfo ne wona ya bobo ndi nyina ne ensori akese omwo eye bipo yiso ha ne aye sere ne se woni moaye keto bia nso yanka so bi enko kukuru sa na mo kakra bi a wa be boa ye no ebe so yani mo ase aja unka bi o aja unka bi nti aja so ka de na afa chicken mo ne chicken oba bi wa obe siso kwa papa be vote no be sen boso ebio na yetumi akoye ni na brano Joseph no say let's vote for our sister Ena Esther Santi osiniaka na vote ampa na nana kwadwo jamfi say vote for Afriyie na yonu Houston region tie mo homo de na nyama no Ziggy abranti o gina achi twai o say moyentuma Afriyie no ninkonim *713 *13 hash na say adine atom na Grace Kidestan say memomodin na ye share na say amanfo enhwe bi na ye ntunko animu na kwadwo jamfi say Afriyie winning emoji no ebom papa kwa me edin we wo mu ni wo say China for din na nya akona before there no I say Afriyie for the crown and Prince Chiki so say Afriyie na wode konsa na say ye koye animu na cereal atonam enso so edine de na abebom cereal so asan abebio na say koye animu and say Ofori Thomas so Afriyie
lady is trying, but Eastern region are not trying at all for the vote. Inti Ofori Thomas, you know ya adwon se no kre Afriyie born home de papa na pue mantem no ase kofodua kwan na si na kwamoso kwan so asi. Inti mumam homre so na de nyina intimi enkonkan Macho Taylor or say Eastern Regional House of Chiefs. We need the chiefs, we need you. Okay, I see here na nanom so vote wo hono na de nyina tumi akonkan Jadin the guy I say vote for Afriyie na Raphael Fafali I say Afriyie all the way na just say Louis Loga on also say Afriyie for the crown. She is really good, more than good. Until the most of them the nemra na de nyina tumi enko enkan Grace Kede aba see me crown for kasa ya de nento ma Afriyie na de nyina tumi enkonkan yesre se montoma Afriyie ntino chiki every ni afa bebre nti ase besoro so na etumi akon Jedan diga de osan babio danasi bebre nyame hira no chiki sisu bi we na afi bibi ho no ma na ensoro so nko you enti voting no procedure no ofa o cheche phone na o dial *713*13#. Now what you see option 6 dia ho ye Afriyie na watimi avoti amano na e mo nsam di kankan no ye bobo sika no ina abom na ye bulk voting into contributions no wo drum na utie bebia obi a utie no obetimi asend contributions na aba 0554 829429 pacho merisi subio 0554 829429 dia ebeba e Celeste Hamilton pacho you na ye do ma se papa ma memfa we mfem na minchia osiade yo kwasi akufoto so ebiesa ohene ayade Sunday no last minute ono ohene ye wonders bia me ka chewa ohun bedru Inchiankoma Kronti division Nifa division Benkum division Jaseman Adontin Yechecha wo na yebeba wonan so nti se wori tie yen de yesre on aka se beko jase yereba mumbie mopon eman na yentiminya support na yedi be pushi Afriyie no Adontin na jankwasi yereba opon anu nti ohene enche bia mesrew obehu ye animo ho yedama sepa any team Afriyie na bebre fi Eastern region but modern boy Afriyie born hunti almost supporting team Afriyie fo na echia never was Chilky Obin Elvis I say let's all meet at Afriyie 3 this Sunday. The support is less for our sister. Okay, Esther Santin and some people we are here Afriyie all the way na sadinya ko enti akwade mo se botwa to kra no na fe intimi sorry so na me sha so ne maame so good maame was me twa to kra say ma se me twa to kra ne say vote na ne hia sisi I saw come for festival ne hia ne asanka no vote na we see am afu de ne vote na ekuni ma yeden papa nti say vote na ne hia eno a ne esre say ya dofu nyina emboa na yentimi empushing kwa animu yo akra also dey twa to kra na media make twa to on say yesi osono ohwi na chi eni awo biara na no mu saboa osono eto a entati akra nya bi enu hunti sabri yesrese oman mu nyina se yakabom na se yakase yeto ama Afriyie a ede ba ko drum pempenso bi a ebebra adwene ntiase so intimesre so mo voting no yo aja yamra ne chiki kasawi na chiki so kasawi na wada asikra that na se kwa enti motwum yanko de said the impenyifo kan vote na ni vote na vote na the boy man for we twem won yi won ko fie ni wo na so won vote mine wa wo ko fie bia no fa vote won wonim se Afriyie obone homodin nti once one for one vote yen den entire you e da won ase Afriyie papa papa na mi share no wadu krom no yeah they also on kan asem no oh sir
Oda bi me share no so kakra aso no so no she black. Me okay. Adwuma no so nti no yen so kra tete. Okay. Aja wo ho de na ka say. Why? Aja Akwaaba. Yeja. Na una na utwa mfoni no me Okay. Yankwe. Pacho kakra me wo kan say sisi abibi edu no. Yesre obi biara ofi East region. Yesre omo pa edu bebi a edian say omo support ya. Omo dey started from the beginning. Omo fan ya nkodu ebi. Yesre omo. Aide. Ebe okuma de waba so ide. Ebe ye papa akra. Ebe da was. Obi biara. Yo. Ene omo a ye omo film. Yesre omo support ya. Okay. Ma hu say I will pempim tetibia ababebo atoa ye ha. Bro no mu. Bro na me film no. Cheki. Metra himfie 24 years. Edukrom himfie na. Akonwa nana hema ate so no. Na me nana tena so. Wow. Yeah. Wow. 24 years. Nti nana de me hu na me nana prekope. Enye me maame, me friend me nana prekope. Awo. Okono mu ayede. Yese ma presu bia no. Akeja kwankra ma yakọ na wabai na ode hye de hu na wonsa no ye ma Akwaaba. Ye no ya. Na ho ye so. Sukufo no ne efie obi a ho ye. Onyankopon ado. Dan so ye da masem se ma ye mu ye ma ne ye kama. Awo ni eto an se yesra ma obai Afriyie nti no kakra wo eka no ma yenkwe. Kakra me kan se mesre etiefo nyina se omontoma Afriyie. It was star 1713 hash star 1 hash. Na yemfa inkunimudie no. Emra okuyapemamu. Yo. Nana ebeda was papa. The chiki. Woni team ni nyina na ebeda mase. Why? Okay. Back up na Yo yebeda okoman ase na ansa na yebefia no. Kwesi de ebe yare ye one Africa. Okay. Country a ye choose Kenya. Enti kwesi de obia ebo 8 pe obia nko TV3 na onhwe na yen project nte ye call Jumadi no TVET. Nte se yen se bibia ebe boa Okuapman and Easton na onyami shy. Chilki ne Afriyie ne maame ne opapa ne nana hema ne team Afriyie edamu nyina ase papa Nyankopon nham na until nanim fa nkyerem. Say Steve Archery Afriyie is doing very well, but what is left now is the vote. Everyone vote counts. So please, let's try our best to help her win the crown. And the and a man who is someone else Afriyie, the crown is for you. For you, ne makwa. Was the young vote from Manzini count 19 vote. I was for you better master papa. Me just say Afriyie the crown beba or come and read you. Never who they wrote the actually we are singing a Yaminsha Vedamasi. Or come out with the Krunga song. A chip of Bakus, yet you Medino, as you Yadamunasi, and check beba. Hello.